poznate. Preko sad igre ćemo ga mi to promijeniti. Preko igre ga poznam. A sad ćete ga osobno upoznati. Jer Goran Dragić je tu. Zbog vas. Pa hoćete me pustiti da živa dođem u Zagreb. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Drago mi je da sam vas upoznao. Dobro kad ti tako igraš. Hvala vam puno za onaj dres. Jao. Mislim, to je bilo nešto najlepše u mom životu, tako, i svi znamo šta je Dražen napravio za svjetsku košarku, tako da... A vi nosite njegovo djelo. Vi nosite. Pa zato imam trojku. Da. Vi nosite njegovo djelo, jer Dražen, to sam rekla, ako ne ostavim svoje nasljednike, nisam ništa napravio. Evo. Sretna sam i tužna, ali sam sretna. Hvala. Evo. Dres. Jedan malen poklon. Pa gdje ćemo s trojkama? Dres, evo, od slovenske reprezentacije. On će ići na posebno mjesto u muzej. Hvala vam puno. Na posebno mjesto, gdje je Michael Jordan i Curry. Eto, oni su poslali Draženu dres i ova ide. 3. po redu. U zadovoljstvu mi je da mogu da budem dio toga i da bude u muzeju. Hvala vam. Hvala tebi. Evo, i da pozdravim. Pa smo spet pri solzah. Svi ćemo se Lepo zdrav, hvala lepa. Katja, prosim, Goran, izvolite. Zelo čustven trenutek. Robča, gospa Biserka, treba vam? Dajte mi malo vode. Vode malo. A lahko dobimo, prosim, en kozarec vode? Samo malo. Kaj je s to trojko, Goran? Dajte nam povedati. Ne vem, jaz mislim, da je Dražen naredil to številko, da je magična. Jaz sem že od začetka moje NBA karijere zmeri želel imeti trojko. Nažalost so imeli drugi igralci pred mano, ampak takrat, ko sem igral v Houstonu, sem imel številko 3. Nažalost v Miamiju ne morem imeti, ker so pokrili D-Wade dres številka 3, ampak evo, reprezentančni dres. I zlatna medalja. Pa ne može više. Ne može više. Človek mora biti vendarle tudi nekoliko skromen. Ne pri željah. Ja, mislim, skromnost je dobra, ampak včasih moraš tudi si postaviti visoke cilje, da loviš te sanje, te cilje. Včasih tudi pri tem malo trpi družina, otroci, žena. Večino časa si v dvorani probaš nekako izpiliti svojo tehniko, košarko in jaz sem že dostikrat rekel v intervjuju, da hvala jim lepa za vso podporo. Vem, da ni lahko, ampak evo, zlata kolajna je tukaj in smo veseli. Iskrene čestitke. Še enkrat. Hvala. Velike čestitke. Ja. Trojka, gospođo Biserka, isto nešto posebno za Dražena. Hoćete da vam kažem? Molim, kažite nam. Evo, Dražen je rođen u Šibeniku, Petra Preradovića broj 3. To je kuća. To je kuća gdje se sad nalazi u Šibeniku muzej i on je uzeo zbog svoje ulice, svog stana broj 3. Evo. A imaju i u ekipi? U Necima, da. On je inače 4 preferirao i kad je došao u Portland, onda je 2 4 složio, nije mogao 4. Tako uvijek je nekako slagao, ali broj 3 mu je bilo. Divila sam se, broj 3 u slovenskoj. Još nisam to nekako smirila se. Evo. Torej, zanimiva tudi zgodba številke 3 v povezavi z Draženom. Stanoval, rodil se je na številki 3. Tam je zdaj muzej, če sem prav razumela. Je muzej v apartmanu, privatno v Šibeniku. In seveda tudi v ekipi je pač nosil dres številka 3 in na številko 3 je gospa Biserka še danes, recimo temu občutljiva, takoj opazi trojko na igrišču. Odlično. Eno vprašanje še imam, Biserka, je še jedno pitanje. Da li ste se težko odvojili od dresa, kojeg ste poklonili?
Ne. Goranu? Ne. Ne. Goran To je tu, došlo i to je to. Goran to je trebam tu. napraviti. On nosi Dražena sa sobom, bez obzira na dres, nosio ga. Svi igrači. I svi igrači. Niti jednog trena mi nije bilo, vjerujte mi. Odlično. Ni bila težka odločitev, ker ko je zagledala igro, je bila odločitev, da dres dobi Goran enostavno in niti slučajno gospe Biserki ni žal. Goran, koliko se pa vi spomnite Dražena Petroviča? Jaz sem bil še zelo majhen, kaj je Dražen igral, ampak seveda vemo, v kakšnem bogu košarke je. Seveda si pogledaš vse posnetke za nazaj, ko je igral za Jugoslavijo, za Hrvaško, potem, ko je prvič prišel v NBA v Portland, ko mislim, da takrat, moram reči, neprimerno so se malo tudi do njega obnašali v ekipi, ni dobil dovolj šanse, ampak potem, ko je prišel New Jersey Nets, smo videli, kakšen igralec je, proti kakšnim igralci je igral z lahkoto, kot je Michael Jordan, 44 točk, bil najboljši šuter za 3 točke. Mislim, da to njegova karijera nasploh govori, da je bil res najboljši igralec na celem svetu, v Evropi. Mislim, da kakšen igralec lahko da 80-100 točk na eni tekmi. Mislim, to je neprecenljivo. To si sploh ne moreš predstavljati v tem času. In verjamem, če bi bil Dražen, če bi bil živ, da bi še danes enake tekme igral, dajal po 100 točk, 80 točk. In to je imel vse, imel je to zmagovalnost. Imel je nekaj, kar je bil drugačen od ostalih in zato je bil vzgled vsemi, ne glede na nacionalnost, ne glede na vero, ne glede na iz kjere države prikajaš, kakšna pavci, vsi so se zgledovali po njem in to je nekaj, kar je čudovito. Kakšne besede poklona pravzaprav, ne, gospod Biserka? Da, jako veliki poklon. Riječi kad se ovako mladi ljudi koji se bave tim poslom pričaju o Draženu. To je nešto što me mora puniti mi baterije da idem dalje. Dokle god budem mogla, ja ću raditi i pričati o Draženu. A vi ćete naravno nastaviti to. Jer Goran, a je to že ta ena od teh ur? Ne, to sem pa dobil za darilo od moje žene. To pa razumemo, ja. To sem imel rojsten dan 6. maja in se je zgodil, preden sem šel na priprave z reprezentanco, smo bili v Grčiji in sem dobil darilo. Goran je tako mio, on je mio isto. Ja, maj. Tako da zdaj skozi nosim to, nekako mi je... Bliže srcu morda. Ja. Ampak oni dve tudi zelo, zelo veliko pomenita. Goran, hvala lepa. Biserka, hvala lepa. Mi še ostajamo seveda v vaši družbi in smo hitro nazaj.